Ketheka mutegeri wa Weru TV mbetikie muthenya waku atindia wega na nkinyagia nura ina wikendi imbega inkugwate ogeni methani yetu ya Nteto ni umbitagwa WANJERU na mwananiria wetu wa mathithio muthenya wa mundi ni Maureen Kome mbere bururu hino ni moshi ya Nteto iria tukubanganiritie. Ushwira sniper Kyoto athuganirwa mathandatu magiko kiabwe makathi na mbere kurigirwa ni polisi mwanka au kembere koti nene imathomera nditango. MC Kadumba Miru gucemania mare mwa kugendania na rutere rwa OBC ya governor kire uruti wira. Julius Mbijewe kuthoja uruti wira wa thirikari ya kaunti ya Meru. Njota ya kithomo kiriciana nkia kurega kuthara ori form 1 mamberetie kuringa riboti skuru. Tukemberia thuganirwa mathandatu maria makuringithanwa na ikukia mututigi Daniel Sniper makathi na mbere kurigirwa kwa polisi mwanka tariki 17 cia mweri uyu baria magakinywa mbere ya koti nene niyo High Court kuthomerwa nditango akiruta wa muri wawe umundi mugambithania Apodo na beterwa ngirwa polisi ndikiri uyu aki kurikiriria ucunkuni wao na kuandikira nditango athuganirwa makethirwa tiogu marekererwa kuri na athuganirwa mangi mathatu mathite na mbere kurigirwa kwa polisi nyuma ya koti ya Kibera gwetikiria iromba ria kubarigiria gwantuku 20 na emotion koni ukiri Boniface Mongera atumambiririe na ino. Roangiro kurugurira nditango DPP bena rungura mathajangi 35 kwithira bethiro ni nditango ciao kira thugano batandatu bara bagwatine bara kwithira beringithana igukia Daniel Muthiani kana Sniper. Kote kia muthenya ntuko no kurukira mugambithania Meopondo nerekithiririe augethiro bicio DPP gwikinyo kinyira Jumatano ya uke batithiro bakuthie gambarire polisi barotero runda ninyarotero muthaiga na aria thugani babarigiritwe no barekerie bageta ciao. Miscellaneous criminal application number 1 of 2024 Republic through the Directorate of Criminal Investigations versus Vincent Mureithi alias Supu, Kenneth Mutua, Frederick Murioki, Franklin Kimathi, Timothy Kinoti, and Murangari Kenneth shall be detained by the applicant at Muthaiga Police Station up to 17th of January 2024 to enable the applicant conclude investigations. Giutate no rongiro rogambithania kira application yo bararombete ntuko 21 mugambithania Opondo anenkanire ntuko ijira iki akiuga thuganirwa baba ibakarite ntuko kathumba kirito ne polisi onto borea ne giutate. I would have not allowed the two applications and proceeded to release all the respondents under section 36A4 of the Criminal Procedure Code if the offense for which the suspects were arrested was not murder. It is in the interest of justice for the deceased, his family, relatives and friends, just as it is also in the interest of justice for the respondents that investigations into this matter be concluded and charge preferred. Na nonto na kuatere ke watho igambarito makwithiro ithikiri kote magistrate kairi mugambithania Opondo na thambire njira ciawe harere kithirio DPP beja nditango cio kana charge sheet bakethiro michure kiri kote ya court aria thugania bakethiro bagitikiria maite kinya kurega kana na gichonko plea. I also order that the applicants shall arraign or present the respondents before High Court on 17th of January 2024 to take plea and or for any further orders that they may deem necessary.
the claims of torture and other violations made by the respondents be addressed before the High Court. Kienge nakyo na kiwatho rwang'iro nthitango rwina kathari ngakwithirwa begothari nthitango cio cionthe amwacia baria bomba kwithirwa begotwa ntuku enarua kana nya ntuku erujo ethirwa maiticio ketho jeng'ona nthitango na bethirwa bekara ikongorone kimwe gwitikiria kana kurega nthitango kujukia plina gichonko na rurongiro kurugura nthitango DPP bena kanya kanga ntuku ijiri kana mwanka ntuku Jumatano ikime kituri kwithirwa bethuranira na kureta nthitango cio kana charge sheet na bare mwiki barwa iki igambariri kethiro ithanguru kanoro au na likiambiria kairi ikwambiro bobo Weru ngiripoti na Nteto TV kuma kotini Kiambu kaunti Kiambu mbeta Boniface Mongera. MC Kathumba mambunge ya Meru nimacemanĩtie gũcuanjũra nĩ thũba wamo kuonekana matikũgendania wega na rũtere rwa obici ya gavana. Makiaria na andĩki ma Nteto nyuma ya mũcemanio nĩmonekanĩte gwankanua banene nĩ mbia cia basari mariuga ona ethirwo nĩmakũrũkĩirie gavana bajeti kũrĩ na ciũria imingĩ ĩtĩkuona macokio kĩrĩ ũbecani wa basari ino ori kwĩthĩrĩtwe na macoka ma cukuru nĩmacokete marĩria kũrega kwĩganĩrwa kwao nĩ kũthamĩrwa kwa ũthondeki wa barabara kĩrĩ MTF makiwaga uruti wira wayo timwambĩrĩru matũrani mũthuri Mũriũki atumenyithie. Mthejana narua MC Kathumba bakaunti Meru batirimene nikenda bomba ukariria witi na mbere marabu kuonekana ndani ya kaunti Meru bwa mbere poraba kweteteri mantu jegie mbasari ira ugite nikutho chithi na mono kiana bafo mwana baraba chokete bakiwa kwe milioni jirike milioni 5 ira ciatikarire ira babati kugairwa na ithikare kaunti Meru nibiri gutigera mbechi jikugawa. Tuko na bara kuna thina hii tokulukirie musho na mbecha milioni 5 kenda milioni 3 chiawa anto baraba boarding milioni yele chomba kwa hawa anto baraba ititendene ya form 1 na milioni yele ndene won't ute wodi na bombike kukuluka maana yele kana ya 3 baraba itite form 1 so batu bara toene bechi wike ya kwe ya milioni yele won't ana baraba itite form 1 ute mwana kinyomwe omba wachia kinyangiri 5 kenda yothokeria na murio yurabe na yo kuikia ana chukuru ya kura uniform na kumba kura fees so kintu kira tukwenda kuromba governor na executive yonde beje uto tokolokirie ichiete kuma kiumia ki ana nonto iba gweta chukuru na bro twenda achari bodho kuri murio beje chumbe kurilizo kenda na bomba kwa wangiri 5 bara bonde baitete form 1 kenda achari bomba kunyilu Bojeri mantu jege barabara ira gavana Meru kana mwangaza agwete kambia kunja murio jwa mbere kukurukira mbango jwa MTF na jobetha bakiuga uju batu tuije gavana kujukia bechi jege MTF tuerigirite barabara chiambe kuthithwa January iji no tumbura nitenetie lakini kira kwenda kwera Mumeru amenye na mprepe Mumeru buru njira chienu kueninyi ithithwe nyamu gutwa MTF non to batu te mheshimiwa raja utakuruketie barabara 10 gwitia ile ndete ithithwa non tu twakurukirie budget 7.4 million ende kira kindigaretie na kirigaretia mheshimiwa baba barabara irita itengi urethira gavana barajukirie barabara ijire wond kana barabara emo wond icho chete kuthithwa na million 7.4 nkori ambe chi wingi gavana atigi na chio aikena nonto Ameru kaba kwangaika Ameru kaba kulira turenda barabara ira chonde esmua ba identify ten kurkia barabara 10 pa ward iba bugeta bakadi mandracha iba kirita ma caravat na drainage na barabara imwe bati kudi wige kro monka moram ende narua kira to kona barabara ijere Imwe pa ward to kori ambe chiche Mumeru chitiyochi kona badatu ni mantu jege mbenda ni muthiani kana sniper na bapetho bakichokire mabisa bandikiri nkatho na bakiuga mwankire nandi yabatikiri bakogwata mtu onthe urotonyene ne kugiki na bonkienda kuwa no ntutukwa na mantu na yakwalea mwanya turenda ku bari request pio ubendelete ute muntu supreme kana ute muntu so powerful ke manto ya sniper ukagwethera muntu na usikire na njira yonthe kinya gikwa na mbecha oro ya wambie tota mwiri ora ya wambia to confirm kithera mwere yuweta na roi bara by finance mantu yonde to request bonde bekero mpene na ngeshokera sinya maaka mankado sana onto kuona tarehe 17 ikutwikere tukona mantu bayota kana ruling na mantu agendelea kwa hivyo ngoshoka nkadho nkiwa kwa antu bakola mega bona mwere yo mantu amoyo eta konge bandu tuwete nyanjirene tukamama nyanthe tuwete nya Nairobi tuwete batu kwenda kwatha na
twe anto bonde kumajumbe ba na kila mwananchi wa Meru to make sure sniper ntukura ekro erinyene na antobara batendre kitendo giki on the bonde benchera arankuru kibaugite manto ira batura kuga ya manto ya giwande kanipotibui na ungumania thirikari ne manto ya jambite kona Weru nyumero angiro mitugo na kurangu kumaneru ACC yotegera magamba mirongo fisi ya ACC nera confirm ira manto jara ronda tutura kuga bauga ibaku investigate county Meru on 41 counts mono iri appointments mono kuandika antu na baruga fake na ingwete kia kinyaba ba kuandika na kinyaba ba na fake letters kinyaba ngo baandika na fake letters na inkwenda kuboria boka ukie maguru nonto Meru county tuli araja amudene ke manto jo tongeria medabaki wojo umwe twarikania urumo bwetu uri na gitumi na inkwenda kumenyithia Meru yonthe that team weje kwariaja wojo ya MCA 59 turi hamwe na twina ngwataniro nene muno na purpose yetu ni kuona tugwitithia Meru na mbere kimo kira kina muhimu sana na kira twarikania ni kuona mbecha iria chire mubango ne jwa 2023-2024 ikuritithwa ngugi kuringana uria assembly yakuruke gutiomba kurita mbecha iria ikubangi itumirwa rutere rungi so itukurombana giteo sana baishimu mbecha uri ketho ikurukitwe ndene ya budget nikenda Meru yetu yumba gwita bwega tukwirwa mono imwe kuru kuonerwa tukwirwa mono gavana ni mama ende ngugi ciatu cionthe gaikuthuka ndienda kuuga governance itegwitia umama ama ubaba governance eretia ability to govern na yu no twagite ndene Meru na nte kuigwa ndina nkanja nkiugo Muthuri Murioki Weru TV mutire jokangangi MCA wa Karasha wa Mwanga Nthia uria nowe mukaririgitie wa kiama kia Nopeo Julius Mbijiwe na ugite gutewira kuonekana kiri ndwangi mingi cia thirikari ya kaunti ya Meru nwanga rwangirwa barabara akina ugite bamwe na ugu barabara iria mingi nturani ni nthuku bururu na ite kugendekani baria amenereti wa muri wa gavana Kawira Mwangaza wa kuthamia thondeki wa barabara akiri MTF bungi nabu aruga arutwo macokire skuru matina basari onethirwa MC ni makurukirie mbia cia basari kire budget na nkinyagia mitaratara ya kubangania mbeca cia thirikari ni ncerere Mwankatha ino mutugikare na raniretie na we na atutumira riboti ino. Department of Land area ina ufadhili membi kuma World Bank na gonto konge kiambesira cia tigere iwinge chirungami ni migambo ya MC wa Kalaja wa Wandia Mwangandia Daktari Julius Mbijiwe na nowe mukaririgito wa kiama kia Nopeo akithuja witi na mbere bwa thirikari ya kaunti ya Meru iria tongeretwe ni gavana Kawira Mwangaza akiuga ndwangi cia thirikari jinoka ikwami cionthe tibara kirwangi rwa miunda aria mbere Mbijiwe ambite gutigera rwangi rwa barabara ruria kuga barabara mature ne chitegwetereka ni kuthukanga iria county enenkanire mbeca ki MTF ukeja kwithira mbia irio ngugi winde kwithira kiritika thaa ino ntutembure kura koguo eri promises tu kwithira njira ikathithua lakini onto gutembeja chirio na ikuonekana kwindenge ciatumirwe njira itekomba kuthithua kirero anyirwa roje Mbijiwe aruga thirikari ya Meru enjire baus na gwikunikira akiuga gutekinyemo yarare kundi roje county ya Meru ni aretie muno renjete mathima na yuga ndiketa kuja equip muonkana ndiko tikithima inyakimwe kiomba kwa equip inyakimwe no tikigomba tumirwa ni antu ba Meru no once again department ya roje mbeca itatumirikire bwega Mbijiwe akiraithiria rwangi rwa kithomo na ugite aja ni onta bariko yarara akiuga gavana Mwangaza ari kuruguria mubango jwa twana twa ECD kunyunyaga uchuru maskuru jao kumata mweje Mbijiwe aruga maskuru jaja nenkarwa kigena chiringi ngirejire otamu arakiuria kinene kiri nikethira kigena iki kinao kigatetheria ni untu ariuga nige kaimono na kinya bamwe barimo ba maskuru jau ni bethire betumira kigeno utakyo kugira chekiu ngaya na example na chukuru imo komenya bogo wakwa temwe kana ire kana ithatu
bandikiri for example kwe moya andikiri check ya 2000 shillings alitoa 30 official chairman secretary na treasurer beta mutindo maitaja ere gwita kugira check iria mwisho ne bameona bobo gwangara me gwita mutindo na uchoka shilingi 900 kwa untuko yiringi na 800 kwa ucheki ni edire mbere etumirwa and in any case checks you itena mbecha katu assume ngiri wijere irende kwetha jigetu kumureka akere uchuru alitoa 30 kagana shilingi ijere isiringi 60 kwa uo muritwa isiringi 60 ndene tamu imwe ne meri 3 kagana yona kuna shilingi 60 iria ore no mwana athwire tumira shilingi 1 ntuko ni uchuru bwe kubomba kureka na shilingi 1 tamu imwe meri 3 kwa uo mweri ni shilingi 20 okauga alitoa baketha becukuru ntuko 20 no ntoba weekends ikomanisha mwana ichiringi 1 o ntuko shilingi 1 kweri antoba Meru ni ateyo mbako gura mutu ekagura sukari ekare ya murugi ekare ya ntobo ndene ntobira bigatumiro ikombe na ichiko gichiringi 1 wau kithomo ne bije wariugana baba bamberete gwita sekorere ba form 1 kumanarua gutiwo gunikite na kigena kya basare na kinya barabara chokere kumya kyathira kigina kiu gitare kiri kurekerwa. Not a single student inyomwe utoko na basari na nyaba form 2 3 na 4 classes inge checks resi ya launcherwe kwa tuikire ibetere mbeja chieje then kwa iko allowance check na kwetera mbeja why don't you wait for the money mbeja chieja allowance checks mudiene mbije waruga thirikari ya Meru ere ugwatine bunene bwege kigina ni kwithira naro mutaratara jo kuthithia banjeti jubati kwitha jurikire nkathi ya 4 indi akiuga kinya mutaratara jo yotiambiritie buru na still moving forward gote manto ja kombikana no nya budget ete komba koditheka narua tubwita kwa stage 4 ya budget stage 4 ya budget ira yureka gimori wetandatu lakini nya stage ya mbere ya annual development plan hakuna county budget review through paper hakuna county physical strategy paper bwita kwa kumweri jwa ere hakuna sector working groups iteramberia so we are in a problem Kirimantu ya finances in county ya Meru. Keri potrante to Weru rea kwa rieto ni motugi kare. MCA Maria Madhure twina kworo ntwana kiama kia UDA kaunti ya Meru macemanite ntukeo monde ni kenda kubanga ni kiama kiu maugite kwina obatu wa kwebanga ore gukwirigirwa kwithirwa na ithurano cia UDA mweri wa kanana mwaka uyu turi akiarie mukanuki wamo ure nowe MCA wa Thwana Jim Muchoi na ugite ona kwina mibango ya kugarura utongoria wa kiama kiu ndani ya bunge ya Meru mwishoni wa kiumia giki turi Muthuri Muriuki horingi na Nteto. So watu ya members ba UDA members ba county assembly Meru ba UDA na iruare tokari na mchamani ya veta tokari na lengthy discussion na pia tokari rake manto yake ama UDA ikio the ruling party na ikio the strongest party in Kenya na ndene Meru na kutoona kuina umuhimu tore members baraba members ba county assembly Meru baki ama UDA kwa rere manto ya future yake ama keto na kona bora tombekia wiki ya kiama ketu na mbere so to kwareria few things kwena elections chete April na to kwareria manto yacho na to members beto ba participate tena ya elections you to members bara ba participate number 2 kere manto na UDA bando to members tokate kijukumu seriously ya kuendelea registration ya members na ndio tukwenda kuendelea kuweka kiama ketu strong ndene ya county yetu ya Meru na pia ito welcome watu bangi baranya ba TMCs baraba interested na various positions April bomba kuidra baki join on tutukwenda kama keto kia strong na ito kwenda the best candidate na nominations we get the free and fair so ito welcome the public bomba kuidra baki join kana bomba ku participate kiri elections number 3 to discuss mantu yetu ya party also priorities yetu ndene ya assembly na agenda yetu ndene ya county assembly Meru na ki community ya Meru
na twaile tona kwa necessary ku reorganize leadership yetu ya UDA. So by the end mucho kiumia ki to members twithe twachamania members ba UDA kenda tomba ku restructure house leadership. So together tukibwithia elections cia house leadership kenda tomba niku kenda tomba wicha line na ideologies chetu na kenda tomba pia wicha line na arato kwenda weta as a party. Seneta wa Meru Kadhuri Murungi na uretie antu matigekire ucunkuni wa gikuo gia sniper siasa kiaria renterecia Bori Kadhuri na uretie rwangiro ucunkuni kuruthana karugi na gutigira muci wa sniper kuona kioto nkuruki na coketie nkatho kirima bica mama nontu wa wira uria marutite mwankatha ino. Kevin Kimathi na riboti ino. Seneta wa Meru Kadhuri Murungi na aruri munini wa speaker mbunge ni aseneti na uridi siasa buru itwakire ucunkuni bura butita na mbere boso wakioto kianzia mututiki benda ni muthiani uroye kene muno ya sniper mbere ora na njira ya nyumo buru ni antu bate kumenyekana ondire athwanirwo bomobetite na mbere kuthia tompau ne cia thirikari kiribuko ni ikukiu DCI na kindiki wa interior na DCI na Kome ibathinga tegamba riu batena influence from anybody. Tegamba riu rithinga muntu uragana ga criminal. A criminal is a criminal. Siasa igatonyo kire gamba riku kire antu bau boraganire. Ethre Kadhuri Murungi ikagwato na kaingirwe tuntu. Ibukwibo ethera yobwe munjia nawe gwato ingirwe tuntu. So ibadiji uchunguzi wa kina nikenda tutigachoke ara tutuire anto batuire kura livayara na Nyanza mwankana ro yojuri mire anto bakenya na jari venge itawateji adriva yojuri mire anto tutikuenda guchoka ara tutuire tene extrajudicial killings. Kadhuri akiuria Meru kumiriani na wetera buka ibayetera riboti ikoni kukikia mututigi sniper. Ndade na maoni jakwa ja respect. Na dawe na jaku keteate respect. Lakini yadonde na maoni jo tofuatana nago ngeta kojo roje ne mu. Inde keru enkare ho. Edron baragia o TV etojo competitor. Oreo kuomba kumkauta kurukiai ya mtu wa itakiri bwana kiongozi. So atukwenda buru twa kwethera kwino okiri kinyabu ya Meru Nteto eje chunguzo pole pole ekaikiro siasa ikenda family ya mutano ole yumba kuona kioto kyao Nkulugi kumane na bore MCS bambunge ya kaunti ya Meru betite na mbere kunyamarwa buru utongoria ne bwa gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza munokire witingwe maturene Kadhuri mbejiri kuja kaunti ya Meru Inyandururu Inyandururu inyemcha 5.1 million chia MTF imwangato na nkora madabura iwita goge every litere gwikirwa ya kiro litaingana chenja kilomita ingana bado tu engineers na kwera thirikari bwega no ntona ibara twere mbeje kije che gwita ngwe oversight zonkeja na engineers edo barabara edizwa ko weito na nkoro madabu ja barabara eriku yu BQ which quantities kilomita ingana bwangiriri wekera maiga tipa ingana kumita ingana nikenda to make sure mbeje che Meru itegete tiraura so wewe ni wangu ya katu ara Kadhuri akauga mbeje tije zanto gutego itabwega uri utoro mwithero ankirwaga na mutongeri oro ambithoro ngita ngwe kwera bwageterate wandurire ngwe ya gutega mbeje che mwingi jwa Meru igwita ngwe bwega. Weru TV kumaburi mbita wa Kevin Kimathi. Hata ukikanyaga kono kabanini tukathino aku mabade we mama mabade ukipata baridi nunua mabade ukitaka usingizi nunua mabade ni raino mama mabade ni raino
mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Tuko gwatogeni Greenwood City Mero aria kugeta shopping na mwanya kuria bithongi na gukena gugweterete tonya nthigurune mantu ja kinande jamaririte o aja nkorone Meru thioronka ogiciona iranduka cietu cia kinande brand cije kena Kenya na nthigurune na cia mwanya kienda gutigira gutikio urenda waga kuma fashion na mekire gweta intobia stima intobia nyomba na bia kwithongomia bibionthe okabio na nto amwe tonya wone hoteli na mikawe mwanya withurire kirio kwenda kuma irio bya giontwire na bya kinande birio gakenera mikawa yetu emwanya mono tonya ja wone michetho emwanya ire kabuchancha murabwinthe ana na ntuba banene Greenwood City Meru timola ke ni mwagoja shopping na mwanya ikeno na nkanye mwanya inyagwo kenda ija wone no tikororirwe ne ndiunge kuaja Greenwood City Meru Greenwood City Meru aja nio kagita shopping na uriunge mall ina mwanya turiungire na arua na utirira Chacha! Oi, tudo nito. Oi, masa sopa, tatugwesiragia nuko makaugo. Vale riangara na Joy Max mwivoko. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo Joy Max mwivoko tukenera turi amwe. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Okaire inkugwate ogeni tukithina mbere origo kuonekana murugitira wa Kethwa CS Moses Kuria na abatie gutongoria mashindano ma mubira wa maguru kaunti ni ya Meru ri watongoria mwanya ni maumirite kwariria ontu uyu mamu makioneka kugwata mbaru iciria riri na mangi kuga Moses Kuria atukugwatwa ogeni Meru minister uyu nonekanite rimwe na rimwe kuremona kana gukirithana na atongoria ma Meru bwaru wa nyuma yawe kuga mututigi Daniel Sniper auragirwe akiringithanwa na ngiki mama Maria mariretie ontu uyu ni bamwe na MC Patrick Ntururu MC Caleb Mutethia Evans Mawera na nkinyagia mubunge wa Imwe North na Imdahod Muthuri Murioki Okairi naino.
nyuma ya minister Olitiba Mwingi ndene Kenya na Moses Kuria kwa kethare tethe muchetho jwa mibira kiri kaunti 10 na kinya mirireo na kuonekana ni atongere mamwe ne kaunti Meru kirigana ne thuganiriri na mjo na arua atongere ba mibira amone MCA ne nyamo shimara imdau ni bachumiritie na kuwa no mwanga tournament igeta na mbere no ntubate kwenda siasa itonyetho na manzo jege mibira. FKF wameongea wakiwa na mheshimiwa Murega, alishaongea na Nick Mwendwa, President na Executive Officer Davis ule anasimamia tournaments, na wachezaji wamesema kwamba watacheza hiyo mpira, na pia because kwa Meru County tuna Justice for Sniper, watavaa armbands, black armbands ya Justice for Sniper. Hiyo armbands tutazitengeneza tukiwa tumekaa, itakuwa imeandikwa Justice for Sniper na watacheza naye, na kila game ikianza Meru County itakuwa na 2 minutes silence for Sniper ndio tuweze kumuombea. Datu kumenya kwina mantu ja Sniper, we support Justice ya Sniper, no turetu kurwa Justice ya Sniper. Datu tuwe mstari bere ku support Justice ya Sniper. Bakari MCA mwanya barabo kare karone giki toguruka ikanyaga kega gache ba Meru korani yewo piao. Nangu ndikuromba atongeria baratu inavo, let us tuebanirie siasa na talent. Nonto mubira jwaju ito chedo ina few together juge expose more than 10 counties che compete against each other. Neje ne kunenkera ndakache to big opportunity e kuona ni talent ekube nayo. Aranda kache to chumbinyi kujuka ki national team. Nonto datu to kwenda ndakache to expose withdraw yo. Na lera to kwa address manto ya sport itukarete mono Meru tutereka kona a large tournament kana tournament inene ile kumba kureta all teams ya county onde amwe nande da iji county committee exposure ya to kae waria kwamba kudhura kwena sponsor kwenda go sport team yetu tuna Zizia tuna Black Panther na ingi bado tutenda kuluzi kanya kaka karaka kwamba utedia takati yetu kinya nikienda ikomba gukira na nkuru kitokeza to gwiretwe tona kwana beto bajukwa beta kucheza nya ligi ire guru Premier League. Aduga we ready go support initiative wira Imwe na Moses Kuria yagie michezo na tuko welcome that initiative then Meru County na tukwenda siasa yoyote itonyera ana beto patikeje kuguneka na gintu kyothe gaika umania na tournament area so onisha mutongeria wa both which central twina timu njega mono ire cichethaku twina Kariene Rangers twina Ikweta United twina Kiria twina Ruiga Youngsters a number of teams na ana bala iba kwenda ku participate ki any tournament ira bomba kuona gantu ni kenda bomba na bwacheti bakiwa kiraba kwenda ne siasa chatithene na mibira ugategera uterefari mwana siasa uleo kuga na ndino wezete uchezithia mubira erefari utehempi utehemca utinya bati twari siasa twinda tutumba guchezithia mubira zo tigairo federation na ikyo ndiaza the chairman kiugaga federation yombete kuhakikisha na yomba utoa go ahead kuambiria the president is Nick Mwendwa na NEC member ulio kuorganize witwa Davis areas na machairman bange batongerete kuma chairman Ndungu kuja Kibanga na bange bonde boibombete kwithirwa at least baba manager mubira ntura ichietu kwa na siasa itweze twe mashabiki na twenda kuongera kaire itweze twe ma sponsors tutetherie timu hii na twe tukamonia twe na talent aja Meru inya scouts ba Premier League ibeje bona Meru twe na talent keni kege akino ruke keni ena mono nege kithongi ke Mount Kenya region kona nde turinge aba approach agenya na willingness kweja turingire final aja ujo nkuga tournament hizi komba ko canceliwa kuja Meru tafadhali tukoromba mheshimiwa omba kuendelea uri arabangite ejo chethero goko Meru ke Justice Sniper nayo inkuga batu tu achethi bonthe tukethero turi aja tu ura ukethero echetha kienine lazima agekira karuta mekara ka black aja kuonania nyati tukwenda Justice Sniper so itibatiri gukatiziwa buruburu tournament aja Meru tubati guchethera na mheshimiwa itu muromba kinya finals yombe kuretwa aja Kinoru Stadium na tutu na Kenya. Mheshimiwa Kuria tumekuambia kwamba wacha hiyo tournament ikuje na tunahakika tutashinda. Hatujui lengo lako
kama lengo lako ni ya sport ama ni ya siasa. Lakini kama ni ya sport tunakupongeza sana. Kama ni ya siasa ningetaka hiyo ikuje baadaye. Kuna siasa nyingi ya Mount Kenya kwa saa hii. Na hatutaki hizo siasa za Mount Kenya ama ya Meru County iingie kwa hii sport. So I hope wakati hii sport itachezwa, waheshimiwa wenzangu, MPs wote, Meru Parliamentary Group wataweza kuhudhuria wakishangilia sport yao, na mimi nitajaribu kuhakikisha Mheshimiwa Mpuru Abori akuje na tracksuit yake pia wakati timu zake za Tigania East. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutinajwa Kangangi. Hore ciana imengi kwirigagirwo kwambiriria kuthungira sekondari twanyani twa form 1 kwambiriria muthenya umuthi ciana yecumite mici irete kwumba kumanterecia mukutho wa ndini ya Kirang'ondu itigitwe tina kioneki gia kuthina mbere na mathomo mao nontu bwa kwaga mbeca. Ciana ino irigwatite max nkurukia 350 ni makuromba antu mawendi umwega kumatethereria ukinyaniria kiroto kiao gia kuthina mbere na kithomo ni kenda meukiria mautu ni mao na nkijagia gukiria kumaumite. Marion Karugi nombite kwithirwa akirumira rugono na kuthikiriria kirogia ciana ino. Ntuko ya narua tariki 15 cia mweri wa Januari niro skuru cia sekondari ciambiriritie kwamukira aritwa bara bathirire kirasi kia 8 mwaka muthiru ana bara baumite micii rumiri-ini thina bakurukite bunene bakionania buru wacia wirigiro botonya sekondari form 1. Morini Gaki, Murito wa Watre Max 354 na Ani Kauri ura wa Watre Max 364 ni ana barabara thomaira skuru ya Thamare primary wodi ya njia na bonekanite buru acia wirigiro botonya skuru cia secondary kumania na ukia buraburo mirete micii yo. Na riu bari na aciari bo na arimu ni bakuromba utethio. Watre 364 na ndatoma Thamare primary otenya vitu turiato na tombenya kwendito angetinya skuru nyandre etwandu evi ondombe kuromba bo monoko aita sukuru muntu nareretu na kona maxi waromete utevo mwentere kinyona pia kumuthomethia lakini mbere yake mwanka ngasi netha wengwa kwanja ete impuko kinyenja ndathoma Thamare primary school na ndabwithikari ndawata max 354 na une atinya ndathoma na ntukwena thina ke watinya state yeyo muntu mboburomba nikuntethia yake oni nankuanga na kanga mtewo tethia kenda kathoma na mtewo tembo ndi na ng'ombe kinya gomama pongo ni antuteo kinya kuthoma ngongo athoma awata maxi na athoma na thina. They have always troubled us here. They have even been crying to us. What now the promises you gave us. Now what is we performed? Then what? Twathikirire buraba twirire watu wakirira ntothiatira watwira muntu akiokuruga kerio he can't miss some support. Family oni family te wishumba ninde mantu ya weta skulu mwanka narua baba tikwitha habari potete lakini ote preparations iradidwa nontu bwa the nature of the economic status ya family. Watoto ni wachapa kazi ni aritingwe ni anatheki lakini baumete antwara kwina aciari batu ciumba ana bai baremerete skuru kuma resort ire kuma iberete kuyuria forms cia all forms of scholarships na kesi onde oteyo ba succeed na mwankari wende baere tu bairokana cia batu skuru wanakaa kwa uwanja wa shule wanaenda jioni kule inya skuru wamekuwa wakisaidiwa na walimu kwa lunch ya walimu bedre to inya baki exempt wa kile visimo cia kawaida ya kerio na biu bingi nonto ito ba understand lakini batu tore ari munonto murio yo tuteyomba itukuromba batethwe nturene yao ki wodini ya kiego ya ntubochu na kwa mwana na rieto Rafairo Mutethia na atina maithori nyuma ya kuona buru atina wirigiro kinyawe botonya secondary amona kwithirwa iwatire max 361 sukuru ni yao ki primary ndiraombere kwa max ya kwambia 361 na ndaomba yuko school yembe yembe boys andi unitena bombi kwa school
mami wetu Riana yapi no te biondi kustu mwana wako ntumutome pesa kina umana sal mwanka kilasi ipi woni mpene nyo mutome kiani na kwa kwenda buntefia kinyamuri kwa yote ne nyandi kitaira kinyanja remwe kuikansuita umugo mpontefia na mwana wako mwasoma thomete kinyamete yakona tianiria ko ningo ndikathomete takaune oye ya kwaraniria na namba maili 3 nisemanite na Justin Munene na Jojo wawe Hadija Mukororo obo bororete njirene kuromba utethio mwana uyu munene wa Watire Max 352 skuru ni St Mary ya Nteto kinyawe athirete wirigiro bwa kuthoma na kumani na mathina yara yatikete anaba arimo ne bakuromba buru anto bawendi boboya ni babatethia batika watu ni maisiria bekiro turobo watine kwina deja sira ciumba uba watabareana bari nontu bwa kuria abangite jirene to and from nontu bwa kuona timu mpangilio yo wita skuru kwenda kuromba anto bawendi boboega nontu ya mwana one abangi bakamatire mathanduku bekira uniform no asumbuka mathuganio ne yawe na kona ko te muntu umulaithiria kana kumenya uturo bwawe bwabumbokara no anto au mwana no inyairite moyo mwana inya no athwania kura so ibwega buru ore anto au umbotethia mwana o utethia uturo bwawe na Murungu no akutharima uri warori nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua. Skuru ya kwinuka ya sekondari ya Toro kumanteresia Igembe Central ni skuru ithiritwe iri ugwatini wa kubingwa nyuma ya gutigwa na arutwo 27 ki ni unturo tumite mubunge wa gicugo keu Dan Kiri gwitia mucemanio na aciari harimu na nkinyagia gwatimba rumange maskuru ino ni kenda gucwantaira iri njira imwe ya kuringa njeki skuru ino mubunge uyu nekirite wirane wa kuribira bisi arutwo 20 marema kethirwa mari mambere kuthungira skuruni ino aciari ni maurite kuwata skuru ino mbaru ni kenda yomba gukura. Dennis Mugendi atumenyithie ino ndionga ya mubunge wa Igembe Central Dan Kiri wa Karitho sukuru ni ya Toro secondary na primary ijani itinyuma ya kwirikana na sukuru ya secondary kigukua areri na rito 27 aki na kirigania form 4 rirari kirirari na rito 6 aki mantu yatumite agakinya na mpui mono na kubanga uria omba ikomiukiria kwene tugatwaje mwantu aturu na twamiukiria ngomya muntu narare omwe ura tumaro nkoma akuri yagwa sukuru eto ne kaingwa lakini Murungu no eno nto atetegeri sukuru ingwa na atumire mbino wala ondole watu tenu wali ingi ura tole principal ko sukuru atu kondo myambiria fresh na ibo nto ndi committee ningwa omyoki omurio wakwa personal na ndawa kumaru are utira nkoro yembere ingi pumbete na robi mbunge ndawa kisa kuira Toro mbali na arimu mbali nana tumenyana atatu kuendelea kenda sukuru eriuka na ya shine ne ya shine bere ya aciari beri tubarete ana sukuru neji yao nkuloki na ugite kenda kumiukiria akarira bisi alito 20 bara bakareto sukuru eji bongi agatigira kuri na mubango jo kurumia alitwa irio sukuru ne na mantu ya maingi jare yaku akathire sukuru eji ya Toro in addition na sponsor na bau ngakisha sukuru yako bia kora bia hivyo tu ya kila mwaka ngakisha kwa every time bia kora bia tu akisha dikureto na bikongelo national ya nawa kenda tunisia mantu ya no kuluka na njirene bani taba itia bakenama begins gradually eta pole lakini tone mheshimiwa yetu ti pole kumarware bairo yato kodongoza asiari ato kodongola mazomo yake ya skuru alimo botera na tena bani botera na subject chionango tiweka asiari ibi byake mabura oturete na ritwa Toro ogubo bisi ya mheshimiwa asiyanire aturate skuru babu achiari bwara mugure tanage loyi
Mwene jo primary na jua rugurite bioro bya kinandi tabio bya flashing kiri na menyithiti arito ba secondary na university ati mbasari ciao ikethiro ire tayari kiumia kijite. Namshukuru mheshimiwa wetu kwa kupeana na basari. Na kileithiriria nayo barabara ya Turu Gitwine aliuga na mithingatirite gutigira ikuthirikirwo gwikirwa lami na lami njega. Kia mbungene ndile barabara classified ya kwamba nithiritie ngwe is among the completed projects. Hii tu kumara kweya. Na barabara yani 1.2 kilometers. Na hadi barabara itilwa ki contractor de barabara rengi bila bitiara bwithia bia 1.2 kilometers. Ngome kwa wanga wale mwene urire angania kalile. Lakini 1.2 kilometers yeye among the completed projects. Lakini ndara ndio wote barabara completed no hotelio. Na contractor wetu kwa ile iko barabara ku completed kwa tu hotelio ila media. Na ndia thiri ngwe na kwira murungu bwa eta thiri ngwe bandu. Ne bwithi tu akike rengi phase 2 na phase 3 kende tumika. Na kwenda contractor kinyabwe ruthingo wa chukuru eturu. Na kuonda kuma mukiara kebishe. Kenda chukuru ete yako kuthuka. Dennis Mugendi, Weru TV, Sukuru ni Atoro, Wandi ni Akira Ng'ondu, Igembe Central, County ya Meru. Ni wega nontu wa kuona kanya kurumira nteto cietu ciengi nona cia kinyatha 3:30. Bitagwa Christine Wanjeru monanirie wetu mathithio utuko monde ni Maureen Comment kathino akono ntunyumenda kinga itikurasha ni mubango wa gikaro na county.